Mastrol. Mastrol. Lagi Mastrol buat tur station ko office PH. Nagaling ka jongi kadan ka Joint Action Committee jogi Master Workers Union kibadan ka All Meghalaya Master Progressive Workers Union bat ka All Jaintia Master Workers Labor Union. Iwan to rang ni damar ba hala ka daw ba ka ki Master badan ko PH bro o kadala na daw ba na April, May, June keempat save ya ka by belasing kadai ban save katum ki order jong ka finance department jong sultan jela iya kanne iwan ban se so ban mi samadan ban wan hang ni namar ba isithi na galyang ka joint action committee ngel dep ai no banai kinai ano banai June nai tarik te kata sithi ngel ada perpat yo chief engineer but ba un pelaj no ka pisah hani banai June ya ka jong April, May hendrai kai ka bag kandet yang ni ba mentayo ni banai June bro pelaj tena taka daw kadin mingila lap ikaning ya kendo ya commission secretary jong PHE de Pravin Bakshi ru ila kendo la ai gajing thoi uru bar minister jong PHE ila itu yang ka pisa ka fund gadan ila don hero te hata ka payakaran hangta ka kendai trik jong bunai June ka kamra trikam jong Pravin Bakshi ula phone hero ya chief engineer chief engineer on pun krena dan ngin aino te kata ka dai ka ba ni siya na do panay June te kay ka ba ngidang kwilan tiba ka ba di kalam ka na juay to bear kinang try masterol PHE kinyo pisa nray kataro kan sew e na taga daw ngimban si kajing duk jing kerdo jong gi masterol manta kimyo ba pisa syo ban si high school ba kidon ko sa waying ro kila asdang man sa be manta kiba ay marbam ni kedukan ro kimasyo kabas don syo kini masterol kiba nagapisa bakitray bala kiyo banti dawai ibanda don kijing pang kiba man law banah di dawai kita ro kunyo so nagata daw ngilom ka di kajing lang jong kinong kit kambaro jong kiniki unit ki jongi nado ga thangaro rigiwan de hagani kajing kado ngi ongi hapan let ai no kajing tho ban ai jing ba ka reminder na lor ka reminder ka wai ngisim ka rai bahapo kan ni ka life wai trik jong ni banai July longkat balong chief engineer uday ban pelaj no ia kapisa siya ki account jong ki masterol PHE tabaar lada pelaj ia kane kapisa ka jingsiw kapan iba open bore yang iba ngin sedang no ban sim senjam kabana kado ka light tarik jong ni panay August ngin sange traikam abang ngi sange traikam iba don sa site kiba playum PHE kinam traikam show kinam lek suga jaka trai ndai kindon ha jaka te kata ngin le ka manekong tam lado chief engineer pun bor ni te kai ka long ka molong matapat kadon ka jing tho yang i hana bam don fon jong ka PHE namam don fon kam yo ban siu tak bisa ndai ka jing tip ka jong ni kat kum ko order jong ka finance kala dep ando July ajar arpho kala don kala itu sai ba ki masterol day bansi hapo ki secretary jong banay bami nang ta ki department ki day submit yang ki kerteng jong kito gi nang try masterol ba katare bagi join kamno ka ki save category ki day ban pha sa ka finance department kane ka day ka order jong ka finance andray kumbalong ki way pat ki department ka PWD ki way pat ki department ki bag engage ya ki master workers kumbalong manta ki lada clear lo ka bisa ado banay June ka VDE ro ki island tagay ka manta ka jingli baong ba u PHE umdan fan nagalyang ka jong iyo tanggan ni ka daw ba klem pediang ne pantray kam ya ka order jong ki sota ka jingli kami la lada ka kislam hado manta tangi nagalyang ka jong bansi haban suba imat ka don ka iri ka basalunda ladaw kumta balimsi te kata kadai ka bangi suba ta habajo ka po lang ba kani ka lat fight ko bot ni haban ni kantu karpa ro ya ki wai pat kinong try mastero yo le se dan ke bom julai terai ki basim tang ka pisa dan le se dan ki ba dan tang ka karteng ka kam ka office hang no kam kimten tala ki dan kum kini ki ong ya ki karpat ba lai terai ka kam sem ya ka tulab kum sep ka jong wadam sem banbam ya kapisa kabday usap jong kini ya kajing singal to ka jong i kajat bandre kalong pot ta kanen te na kata daw lakidan kum kita
Lagi dan ro kadan kiwai pat kiba hiyang jong ki nang tray po PHE ro. Lagi dan dom kita kibam jelek tray sing ba tray ka. Dalam la resign. Panawat gidan giligi mo role mo day jang PhD department. Hado man ta ki ngimpat tip kan nungot kadan po PHE. Namar kadaw ba ka government ka akamat kikinampan try kami gina ka order. Lada ka government ka PHE chief engineer try kami ka order sa finance. Tangirong intem na galiyang ka finance, ka personal kidan katangon po PHE. Apa umdan gini ba hatun sa kamdan do statistics ni katay ban trika mi. Oh, kata ka day kajing kani ka jubak ya kata kajing kali ba umdan ki data ki statistik kan nungot kidan ka jubak kani ba lai banay kimsiu. Ni subang sa bamdan kita statistik. Kang kapisa ka wan tangba kibiri hangno. Ini ba ka sa sorkar komisyon na bachelor ang pa football ibig kita. Ay ba siyo tulak ibig mo sundol ko siya. Sa atin mo rin ay kudan mo tungkol mo rin. Ay halor kan ni ba oh kajing ya kali kami kadang ba kadan kata CM fan kay kijing pulut ka sorkar. Ni kung balong hado man ta hagadliang jing PHE. Amday ba ka sorkar ka pila kisa. Kapisa ka dan. Igabay pa ki department ka sorkar ka pala kapisa. Kiyo to lang man ta ba jul litang ka PHE. Ta PHE ro kapisa ka dan. Right imat yo ale se kim trek kami ta ka order ka finance ban ay ki kerteng jong ki mastero ay ta ka da ko sa. Telengan oi ki bay pat ki ba sorkar jalla jongi jing alam jong chief minister konrat sang mano do chim ko ti kum chief minister ni man ta ka VDA RCN system kala di beri kamera trek ka ba nga sa tala banya tho bagi EPF employee provident fund kani man ta na ti nga trek jong ga union ga jongi Chief Minister ula ay order lang ba Labor Commissioner baro gi health department baday ban penrong mardor ye kerteng jong gi mastrol hapo gi EPF namar kani ka dai ka lan ka ba gi mastrol kalong kajing hajang ka kampisa inong no kalong financially security ki kalong tab Yo ni kitchen ni na igno yo no office. kum wan nang ni ngidang kmilanti ban kendo chief engineer Reda po hang ni ki ang chief engineer don additional chief engineer don kita ki bahan badon po chief engineer kim don hana ba kidang stengen ta ki minang ni tangi kali sano ki don ki ang tip ki don meeting sano ngin tip ta hawakot ngin ang kumnoma ka sithi ngala ai ka reminder bat kata ka deadline like we tare tingi karman ba chief engineer kumu he clear dong ka PHE uday ba patri ka mardor nang banam le rain ta Hawa ki way pat ki officers ki engineer jong ki department ki laban try kam hok ki agap bay balas ni ki mastrol tan ni la deu dei ban ni kerman ba kan orlong no ko ay ni si marngim ko aban pen system ya kinong song snong ki ba dawai ko na ka PHE ngim ko aban le Kalau nang baka pok pici kedan ka jing jersey ye jing jersey bamsak mi kata jing bersih bamsap tangam not banong ba ma te kadaw ba kaday kata haban kaliyo chief engineer balay baga isa jong masterol bay klik order jong finance kam trek tamu wala man jibab ni tangim not banong ba kadan bars bamsak Tela da kam trikam ta pindik saki pindik ni sekali berkuat pindik ni sakayu na habis soft copy pindik ni sekali berkuat da pinjau ini oh iya kan ni mo ka kadan hi ka ngiyong karay balada umsi pa life way tarik mga omen teman nagalay tarik ng sedang kasing trikam katala pun board chief lada kam trikam kata kajing ya sangat trikam gajongi ladamdan gajuba no chief engineer in late na siya ka labor code na maka labor code kaday ka yeng ka ba aya ka hap kajongi kata kasong hamanta ho chief Ako, Nice of